کرمانچ وان سالا سیبیر تنه بون از بوم نفر مالامو بون قالبای من قرصه کوچ کرده آتن ارمنستانه باشه ارمنستانه هم دربازی گرجستانه بازار ارمنستان هاتن روسیه تیبا 1990 بازار تومسک سیبیری ام گل هاتن سیبیری مگل از عمد دید زارمه نفرمه کلفت ما دی بای ما دگریان دگو اف چیه ره اف چرا هم نکرد نبرا سیبیر ولاتکی دوره ولاتکی ساره ساله دا 8 ماه برف و باران و سر و سقمه و مکتبه دا دلده وی 500 زاری هنده به جوی 500 زاری 250 هف بهاریا و هوا وکی کرمانچه کردین کو ایرول سرانسر سوویتا بره بلاو بونه لگلک هرم دور و ایالتان حول جیانک آسوده تر ددن یک جوان دورانجی سیبیریای ایرو کرد لچندین گوند و باجارین سیبیریای جیانا خو بردوام دکن نووسیبیرسک و تومسک دو باجارین سرکنه کو درین خو ژ کردان روکرنه کرمانچ وان سالا سیبیر تنه بون کرمانچ هاتنه سیبیری وقت سوویت بلا بو ناف گل دولت دادا جماعت ما گل اج ارمنستانی اج گرجستانی اج آذربایجانی درکت هاتوی علی ورسیتی ناگا ایرو حتی 12-15 هزار مری کرمانچ نووسیبیرسکی در دمینن لی وان وقتا از بوم نفر مالامو بون کرمانچ برات نبون پرانیا کردین لسیبیریا دجین 120 سال بریانها جیانا خو لسرحده گوند و باجارن وانه آگریه قرسه و ایدره بردوام دکرن لی پشتی کارساتا کردین ازدی و ارمنیان درباسی کافکاسیای بون هاتنا کردان بتومری پشتی هلوشینا پرگالا سوویتی پکتی گل زاری کرمان جورات خونه چند زار؟ وقت دوست هوای کالباوی ما اشقارسی دربازی ارمنستانی بونه تیوا 1915 و حتی تیوا 1950 هم هاستان ارمنستانی مانه نهاجی خوشکی مورا دمینن دی باوی مورا چونه برام خواده نهاجی گنده ایزیای ایزی جینار کرمانچه مکل ورا دمینن سالا هشتا جور پیش دا از اسکری روسیه من قلق کرد سالداتی روسیه بی قلق کردن اسکری روسیه از هاتم مالی و جینا ارمنستان زعف چهتن بو و فکرم دکت او یکم مگوید دکم جیکی دا یکی دا هرم قازانش بکم کارکی ببینم وکی قسمت دست خم زارونگی خواهی کم از اینگی دا زوجی بوم زارونگی که من هبو از دکت من روسیه اوسا جهاد مفرا باجار تومسکی ارمنستان دست پی بو پی شر ارمنیا و قرباغی و آذربایجان گل چتنای دست پی بو اولاد جماعت ما گرب برانیا چا لشکر چا اسکر چا شروان مقابلی مثل آذربایجان لی جماعت ما یک ندخست
گو بابا از چرا هرم پیش آذربایجان شهر بکم چرا از نگاه هرم خورت آذربایجان بکشم وقت اوناش مرا دوستن حیفن خرابی اونا من ندیت بو جامعه را نجم خرابی ارمدی ندیت بو جماعت مجبورا درکت هات نواسی بیست که بونا چه هر اکی هر میک خواه مری خواه دگرد چه هر جا وکی مروه من قومی من لقضا کردنی بیانه از بچام اورا لی مروه من بری وان قوماندنا لبره هبون پایتخت و مزنترین باجار سیبریای باجار نووسیبیرسکیه و نفوسا و میلیون کنیوه. نووسیبیرسک لسرانسر روسیای جهیلا مزنبونا نفوسه و باجار سیمینه. پشتی موسکوا و سنت پترزبورگ هری زده کس نووسیبیرسک دیجین. بالکشیه که وی باجار جی اوکو لسرانسر دنیای یکش باجارن هری جوان و نویه. باجر سالا پر 120 سالیا خو پیروز کرد. لوره جی واتیا نووسیبیرسک سیبریای نویه. دویمین اوپرایا هری مزن آ دنیای لوی باجاریه و دیرا عزیز نیکولا یک جدورین گرینگ ای باجره. نووسیبیرسک باجار صناعی، چاند، هنر و بازرگانیه. Kalbavi min, kalak pirke min. Tiva 1915 اش کردستان هاتن ارمنیا اس ارمنیا هم بومه شکل ارمنیا تیوا 1965 چه университет Араваны мора факультета физико-математический хласкирье сала 1970 من Новосибирске. Ну такие, знаешь. Советского Союза. Магмат Асоевич пришел на завод в очень тяжелое время. محمد اسو دمک دجوار ده هاته بامه هنگ سوویت هلدوشیه
دەردێمە ئەو بوو و ئەم کارخانە بەلەفران بپارێزن بسایە تەڤگەر شیرەت و زانەبوونێن خوێ مامەدێ ئەسۆ یەکسەر ئالیکاریدا کارخانامە ئەو لوڕیەن جودا جودا دگەریە کۆ فینانسە کارخانێ بکە di destpêka salên notî de karmendên karxanê bi mehan meeş nedistandin xebatkar 18 meh deyndarê febrîqê bûn Mamedê Esso li rex karxanê dikan da nevekirin bi qezanca xwe alîkarî dame ku wan salên giran em xwexwedî bikin îro gelek belge hene ku kedawan li ser me heye yek ji wan kesan jî Mamedê Essoyê Мамат Асоевич организовывал магазины. Светлана Журова. Политика на самом деле практически не имеет рычагов воздействия на спортивные организации. Та же Формула-1 целиком контролируется своим владельцем. Li Sibîryayê Kurd herî zêde li bajarê Novosibirskê dijîn. Serokê civaka Kurdên Sibîryayê Zurbey Usê Ferman diyar dike ku nêzîkî 1500 malbatên Kurdên êzdî jiyana xwe li Novosibirskê berdewam dikin. Li gorê wî hejmara Kurdan li seranserê Sibîryayê nekemî 20,000 kesî ye. Belki var nodi da cemaat hediye esnafı var nodi da hatne bırak. De zarok yemiş de bırak ne. Belki var nodi da hatne hediye cemaat da mesela levze der bir. Cemaat bırak pırtıcı. Zurbey Usê Ferman li Novosibirskê xwediyê gelek sazî, dezgeh û avahiyên bazirganiyê ye û gelek Kurd û Rus û ji miletên cuda li bawî kar dikin. Kêkê Zurbe her wiha serkariya dezgeha Kurdên êzdiyê bi navê Şems jî dike. Ew yek ji wan kesan e ku her dem piştgiriya Kurdekî dike ku di asta xwe de li seranserê cîhanê bi nav û deng e û navê wî Mîşayê Sûrenê Cezayîr ango Миша Алоян. На высшую ступеньку пьедестала поднимается Миша Алоян. Первое золото. Золото в его карьере. Я не считаю победу 2 года назад на Кубке мира, где он тоже стал первым золотым медалистом, но это все-таки чемпионат Европы. Поздравляю Мишу. Он в самом начале своего большого пути. Думаю, что через 2 года в Лондоне он этот успех сможет повторить. Ez Mişa Alayan, Mişa Sûrenê Cezayîr bûme Ermenistanê sala 1988. Mişa Aloyanê şampiyon û lehengê Kurdê êzdî gava 10 saliye malbata wî koçî Sibîryayê dike. Mişa di 10 saliya xwe de dest bi spora boksê dike û 15 salin ku bi awayekî serkeftî vê sporê berdewam dike. Ez gelê car dikeme ser sayta Kurdistanê gelê Dvînim pirsê Kurdistanê çi dibe çi nabe gelê cîhanê şad bûm. Wekî vazmûr siniga sahebiya min dikarbû bi lîsta, min ê bixwasta. Lê niga sabiya ekî zartê xwe de ji Wirsêtê çûme boksê, esa jî dixwazim xelas kim. Alê Wirsêtê gelê qedrê قدری me digirin, qedrê sportê digirin û dixwazim roj wekî ew derece bîne em ji pêşa Kurdistanê û gelê sportsmenê me jî sportsmenê Kurd dinyayê de navê xwe dixin. Mişa heta niha du caran bûye şampiyonê dinyayê. Cara dawî cotmeha 2013 li Almataya Kazakistanê dibe şampiyonê dinyayê. Aloyan sala 2012 di Olimpiyadên Londonê de dibe sêyemîn û madalyaya bronz distîne. Mişa cara yekem sala 2008 beşdarî şampiyonaya dinyayê dibe. Salek paşê dibe sêyemînê dinyayê, sala 2010 jî dibe şampiyonê Ewropayê. Ez dixwazim rojekî baş hebe ekî bême Kurdistanê tev sportsmenê Kurdê me rûnên xwe verdin gele bikin, seva sportê, seva emir xwe verdin, seva hemû tiştî ji rûnên xwe verdin. Rast gelê dixwazim, bira xwedî bike ebre ew roja bê pêşa me. Kê me zane, kê zanayekî Mişa Alayan heye boksor êsa giştî temam zanayekî ez Kurdim, pê zimanê kurmancî xwe verdim, ez hemû car dibêjim, çi intervîw heye, çi
جی گازیت داده نیستن کدر نویساره کدر خبردانه از دویجم از ویتشتی شب ناکم او تخازم بیجم برا تمام دنیا بزن به اکی هنه نابنت اومده خورتیس اکی پیش داده چن و ناوی ملت بلند کن Ну вот, посмотрите, симпатичный молодой боксер, у которого, я надеюсь, очень хорошее, большое чемпионское будущее. دبستان هفته و هفتان او دبستان کو پرانیا زاروکین کردان لورد خوینن. دبستان لطاقه یروانسکی رایونه کو اف هرم نووسیبیرسکی وکی طاقه کردان جی تیناس کرن. Все металлы отдают электроны. Первая группа, главная подгруппа тире, щелочные металлы называются. Абзац учебника, смотрите, как делают. Так, в школе 77. دبستانا me 55 saliye. 29 salım ku li vê dibistanê kar dikim. Heta 5 sal berê jî ji sedî siyê vê dibistanê ji şagirtên Kurdên êzîdî pêk dihat. Vê gavê hejmara wan hinek kêm bûye. Ji ber ku Novosibirsk bajarekî mezin e. Bawerim êdî beşeke ji wan diçin dibistanên din. Zarokên Kurdan bi rastî jî şareza jêhatî û serkeftê ne. Par an pêrar du zarokên Kurd ji ber ku pir jêhatî bûn me madalya dawan. И когда приезжают ребята, например. Germanım euro 16 salım hindvam komane ha. Şkola ezdiye millet gelek hindvanle gelek vira ezdiye hindvan. Şkola ki rında hindvan namya jiranda dezdar gışka cidden fahme. Ev ne sal ezdi vira hindvan. Malda zamanı kurmancı xaberden le şkola evet zamanı Rusya'm xaberden. و مکتبه دا دفدوی 500 زاری هنده به جوی 500 زاری 250 هف بهاریا و هوا و کی کرمانچه تمام باش هنده من تمام معرفت هنده من و در زمان روسیه خبر دادن لمال خود تمام کرمانچی خبر دادن دفر تمام کرمانچی خبر دادن و کی هر یک عالی خود از زار خود درس بده دا مال خود درس کرمانچی بده زار خود تجارت زمان دی اندانه زار مزاف باش هنده من باشش Ev der kolana Ferik Polatpekovê Kurd e. Polatpekovê ku di nav Rûsan de bi navê Fyodor Litkin tênas kirin, yek ji qehreman û mêrxasê şoreşa Oktobrê bû. Polatpekov di şoreşa Bolşevîkan de hevalekî nêzîkî Lenin e. Ferik di 17 saliya xwe de dibe berpirsyarê kovara wêjeyî siyasî, di 20 saliya xwe de li Sibîryayê dibe wezîr û di 21 saliyê de jî tê kuştin. Bona Ferit Polakov çi bêt? Ew xaxa îro şeherê Tomskê de, bajarê Tomskê de. Ew wî xaxa vira şer jî kiriye. Ew xaxa bendekî revolûsyoner biye. Revolûsyoner xeber pê zimanê me çetnayê dikarim bêjim. Revolûsyoner be vira şer kiriye. Kurdistan, Serhet û Kafkasya li ku, Tomsk, Novosibirsk û Sibîrya li ku. Mirov 5000 kilometre ji axa bav û kalan dûr bimîne û li ser erf û adetên xwe, li ser çand û zimanê xwe, li ser govend û dîlanên xwe û li ser xêr xêrat û sersaxiyên xwe bimîne. Lewma, Sibîrya bi hezaran kilometre ji me dûr jî be, mîna dûrahiya du gundên Kurdan nêzîkî me ye.
از کوچومه کوچوی حسن اوزمین هفت باب خوشید کارم بیجم ام ارمنستانی هاتن شهر نواسیبیرسکی وقتا سایوز دنیا توپا دنیا هف کت سایوز هف بلابو هم هاتن نواسیبیرسکی کردستان هی قلبه ام نها رودنن دویژن وقتا کاسه دادن ام دویژن اوا کاسه ام اشکا کرد و کردستانه بری تنبو بری دلیوان هم ما بو از دیگه کرده لینا تشت ساعتی الدانه هم تمام یکم بریم دما ام سیبریای بون او ببو ریزان و ریبر ما ام وگریان خبران نبخیر گیشته ما بلا اف فیلم جبو بیرانینا تبه آپی کوچو گلک زوبو هزار رحمل گورا تبه